ni inkuru isa naho atari nziza na gatoya ku gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru akomeze kugenda abigaragaza, ndetse n'abarundi bongeye kwisanga iki gisoda cya FDNB cyongeye gutakaza zimwe mu ntwaro zikomeye cyane. Ni intwaro bivugwa neza ko zari zazanywe ku rugamba, ariko kandi igisirikare cy'u Burundi nyuma yo gutegura ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya Twirwaneho ndetse na M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Aha rero ndakubwira neza ko M23 izi ntwaro yazegeranyije ndetse zari zamaze kwegeranwa no gutegurwa, ziganjemo intwaro nshya zirimo imbunda zirasa kure. Ibi ngibi ni ibintu byabaje ku buryo bukomeye cyane ingabo z'abarundi. Ndagaruka muri izi nkuru nkubwira uko ibi bikoresho byafashwe bugwate hafi ya byose, nyuma y'uko n'abari bubikoreshe mu ngabo z'Uburundi bari bamaze guhabwa amabwiriza ya nyuma y'uko bigomba gukora ndetse naho bigomba gukoreshwa, ariko biza kurangira bambuwe ibi bikoresho mu buryo bw'amaherere n'intare za Sarambwe. Ndakujyana nanone muri Kivu y'Amajyaruguru nkubwira ibiri kubera Masisi na Rubaya. Ndakubwira kandi ibitero bikomeye cyane biri gutegurwa. Ahangaha sinabura guhera no ku nkuru ikomeye cyane ivuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo yongeye kwibasirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imushinja kwica amasezerano, maze nyuma y'uko amasezerano Washington yasinywe M23 igakora igishoboka cyose ngo yubahirize ibyayo, bisa nkaho leta ya Kinshasa itigeze ikora na kimwe mu byo yari yasinyiye gukora. Ibi ndabikubwira, ariko nkujyane no mu Burundi nkubwira uko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba n'ubwiki. Noneho bimeze bite? Ese uyu mugabo ko ari gutegwa imitego biraza kugenda birangira bite? Ndabikubwira cyane. Ni inkuru rero zigezweho zemeza neza ko M23 yamaze gushimuta intwaro, ariko mbere y'uko njya muri iyi nkuru yo gushimuta intwaro reka nguherere kuri iyi nkuru yihutirwa cyane ivuga neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yamaze kuba ahamagara Tshisekedi ndetse amubwira neza ko ibyo ari gukora bisa naho biri kumushyira muri danger. Ni nyuma y'uko amasezerano ya Washington yemeje ibijyanye n'amahoro hagati ya M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo. M23 yagerageje gukora ibishoboka byose ngo uruhare rwayo cyangwa se ibyo yasabwe kugira ngo amahoro aboneke byubahirizwe muri ibi bice. Yahise ifata n'umwanzuro ukomeye cyane wo kuva mu bice bitandukanye yari maze igihe yarigaruriye. Ni ibice bitandukanye by'ingenzi M23 yemeye guhara kugira ngo amahoro aboneke, ibice birimo Sange, Kabunambo, Bijombo ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Plaine de Ruzizi. Aho hose intare za Sarambwe zemera kwava, nyamara Tshisekedi nta na kimwe yigeze akora mu byo yasabwe, ibiri gutuma ajya ku gitutu gikomeye cyane. Kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamumenyesheje neza ko ako gasuzuguro itagakunda ndetse ko ibyo yasinyiye yagombaga kubikora, nyamara igihe kikaba kiri kumujyana. Uyu mugabo kandi bivugwa neza ko Tshisekedi yamaze gushyirwa ku gitutu ku buryo bisa naho byagize ingaruka zikomeye cyane ku byemezo yari amaze iminsi afata ndetse n'ibyo yari ari gutegura byose. Ashobora kuza guhura n'ibihombo. Igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nataza kucyumva ashobora kuza gukandamizwa ndetse ikamukanda ku buryo bukomeye cyane, kuko uyu mugabo yagaragaje neza ko ubukiriro bwe abwizeye ku mahanga. Ibi kandi naza gufata umwanzuro wo kubyumva biraza gusa naho bimugonze ku buryo bukomeye cyane. Imyanzuro yari yaramaze gufata, ibihombo biraza kumwirundaho. Ibi kandi bishobora kugira ingaruka kuri perezida w'u Burundi, kuko benshi bagaragaza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bajyanama bakomeye cyane ba Tshisekedi, ari nawe wagiye umugira inama z'ibyo gukora, nyamara biza kurangira amasezerano ya Washington bayarengeje ingohe. Ibi rero biraza gusa nkaho biri kugenda bibagaruka mu rwego rwo kugira ngo amasezerano yubahirizwe. Biraza kugenda biba cyane ku ruhande rwa Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi. Reka twihute tujye mu makuru agezweho. Nakubwiye ko ingabo z'u Burundi zongeye gutakaza bimwe mu bikoresho bikomeye cyane byiganjemo ibishya byari byamaze gutegurwa ndetse ngo bishyirwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye gutungurwa ndetse na M23 yabambuye zimwe mu ntwaro bagombaga kwifashisha mu bice bitandukanye. Ni intwaro bivugwa neza ko n'abagombaga kuzikoresha bari bamaze guhabwa dernier order ndetse bisa nkaho byari byamaze kuba biba itegeko. Ahangaha rero byaje kurangira M23 bagabyeho igitero ndetse bavuzaho amakompura akomeye cyane, ibyaje gutuma izi ngabo z'u Burundi zisiga bimwe mu bikoresho. Hagaragaye imbunda zirasa kure ndetse n'izindi mbunda zirasa hafi n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Bivugwa neza ko ingabo z'u Burundi ari byo zari kwifashisha. M23 ngo byagenze gute? Benshi basobanura neza ko igisirikare cya M23
cyagiye gikomeza kuba nkaho gikurura amakuru amenyesha ibijyanye n'ibitero bari gutegura, ubwo ndavuga abarundi ndetse na wazalendo, maze biza kurangira intwaro zari zaje mu makontineri ziturutse mu bihugu bivugwa neza ko ari Ububiligi, nkuko byatangajwe neza ko Tshisekedi yaziguzeyo maze akazinuza mu kiyaga cya Tanganyika, ko zaje mu nyanja zikambukira ku butaka bw'u Burundi. Ibyaje kurangira izi ntwaro nyine noneho ngo zagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, zimwe muri zo. Nyamara icyababaje abasirikare b'ingabo za Barundi n'ingabo za Kongo ni uko izi ntwaro M23 mu by'ukuri yazibambuye batararazirashisha n'isasu na rimwe. Ubu rero ni igitutu gikomeye cyane kuri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bamaze kujya ku gitutu cyo kuba bagiye guhangana n'intwaro zari zaba ariko zikaba zigiye kubarasa nk'uko byagiye bigaragara. Ibi kandi byabereye mu kampu ya gisirikare hariya hafi na Puezera, aho abarundi bitoreza ndetse bakitunganyiriza bafata imyitozo ndetse n'amawayize ya nyuma kugira ngo bajye ku rugamba. Abarundi kandi bakomeje kugenda bagaragara mu bikorwa bya gisirikare hano basa naho bacitse intege nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya, ibintu bisa naho byahinduye isura. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto. Uyu mugabo kandi yongeye guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko M23 ifashe imyanzuro ikomeye ikakaye, imyanzuro isa naho idasanzwe. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kugenda zirekura amakompura akomeye cyane ya rocket launcher mu marembo Kinshasa, neza mu marembo y'umujyi. Nibyo wabyumvishe neza, intare za Sarambwe ndavugamo M23 zongeye kugaragaza tekiniki idasanzwe. Niki gitumye M23 iza guca inyuma ikaza kuzenguruka mu bice bisa naho bigoye kubinyuramo, maze ikaza kwifashisha bamwe mu barwanyi bayo kandi bakorana bya hafi na bamwe mu banyepolitiki bakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bikaba birangiye intare za Sarambwe zirekuye amarokete ya rocket launcher. Ibi ni ibibombe binini cyane bigera kuri 2 byamaze kuraswa mu nkengero cyangwa se mu marembo y'umujyi wa Kinshasa. Ubu tuvugana Tshisekedi asa naho yamaze kujya kuri pressure ikomeye cyane. M23 yongeye kuzenguruka ibasha gutanga isomo rikomeye cyane. Ikikango ni cyose muri FARDC, muri izi ngabo za leta ya Kongo, bivugwa neza ko zatangiye kwikanga abagambanyi muri bo, ndetse byatangiye no guteza umwuka mubi, bamwe bakekana ibyaha, beshinjanya ibyaha. Kandi biravugwa neza ko hari n'amashyaka atavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi ku butaka bwa Kongo yatangiye kugenda akorana na M23 kugira ngo babe bafatikanya kubirandura uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo. Ngiye kugusobanurira byinshi cyane, uri buze guhumva impamvu M23 yaje gusoza isezerano General Sultan Makenga yahaye abasore bari basoje amasomo mu kigo cya gisirikare cya Cyanzu, ababwira neza ko gahunda ari Kinshasa ndetse bagakuraho leta y'abaginga. Nanone kandi yakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari urusaku rukomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo bimeze bite muri Kivu y'Amajyaruguru ko ubu tuvugana naho imirwano yongeye kuba mibi cyane, ibintu bisa naho bitoroshye. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kugaba ibitero mu birometero bigera kuri 27 uturutse Rubaya mu isantere, ariko bisa nkaho M23 ikoresheje ubwirinzi bw'ikirere ndetse bugendanwa nk'uko byagaragaye ko nyuma y'uko yamaze gukuraho D4 ubwirinzi bukomeye cyane bwa leta ya Kinshasa, yasanye ubwirinzi bugendanwa ku kimodoka. Bivugwa neza ko ari bwo buhangana n'ibi bibombe n'ibirokete by'ingabo za leta ya Kongo, ndetse bikaza kurangira n'izi drone zibaye imfabusa. Ibi byose ndabikubwira ariko sinabura kukunyuza nanone muri Kivu y'Amajyepfo hano za Minembwe ahongeye kubera isanganya rikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi ndabinyuramo nkubwire n'ibiri kuvugwa ku butaka bw'u Burundi. N'amakuru agezweho aka kanya rero ndakubwira neza ko ubu tuvugana M23 yongeye gukoresha rokete zigera kuri 2 kugira ngo yereke Tshisekedi neza ko batari kure, ndetse isaha n'isaha bashobora kuza kumukomangira nk'uko aba basore bagiye bagaragaza umurava ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya nyuma y'uko M23 isa naho yamaze kugenda yindirira bamwe mu batavuga rumwe n'iyi
leta ya Tshisekedi ndetse ikinjirira bamwe mu bakomeza kugenda barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi kugira ngo baze kugenda bafatikanya ndetse babone amakuru ndetse n'uburyo bwiza bwo kugerageza kubirindura Tshisekedi. Rocket launcher ni amarokete yamaze kugenda yifashishwa ndetse mu buryo bugaragaza ko mu 23 ifite ibikoresho ikoresha bitewe naho ishaka guhangana mu marembo neza y'Kinshasa umurwa mukuru wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Neza bivuga neza ko hafi n'imihanda migari yerekeza neza rwagati n'ingoro y'umukuru w'igihugu iherereye hamaze kugenda haraswa amarokete. Uribaza ngo aya marokete yarashwe nande? Benshi bemeza neza ko arimo 23 ariko bamwe nanone bakavuga neza ko iri gufatikanya na bamwe mu bagambanyi mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bamaze kugumuka bakaba bakurana mu buryo burindire gite cyangwa se mu buryo budashatse kugaragara n'igisirikare cya 23. Ubu kandi haravugwa igisa n'ikikango gikomeye cyane Kinshasa. Abarinzi b'umukuru w'igihugu bamaze kujya kuri pressure ubwo bukomeye cyane igitutu barimo barahuzagurika dore ko bamaze kugaragaza neza ko umutekano w'umukuru w'igihugu uri mu kangaratete. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo kandi bakomeje kugenda basa naho basubiranamo hagati yabo bitewe nuko babona ko amakuru yabo ndetse n'ibyo bapanga bijya hanze maze ntibaze gusobanukirwa ubigiramo uruhare kugira ngo bize kugenda bijya hanze. Amakuru rero aragaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu ari umwe mu badatuje ndetse asa n'uwicariye intebe ishyushye kongera kumva amarokete ndetse n'ibibombe neza Kinshasa nyuma yuko yarazi ko iyi mirwano izajya ibere pfiyo muri za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nyamara n'izindi ntara zatangiye kugenda zatakwa. Ni nyuma yuko 23 yari ikoze igitero gikomeye cyane mu ntara ya Shopariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani ikangiza byinshi cyane birimo ubwirinzi bw'ikirere, amadrone ndetse n'ibindi. Ubu intare za Sarambwe zafashe umwanzuro wo kugenda zigira imbere maze ibitero shuma benshi bavuga neza ko bishobora kuza gukubitana na Tshisekedi maze bikamumerera nabi bidasabye gufata Kinshasa maze uyu mugabo akaba yagandagurwa. Nibiki biri gutuma intare za Sarambwe zari amavubi muri ubu buryo? Abenshi bamaze kumenya neza ko 23 ibyiri gukora bisa naho ari uburyo bwo kwirengera kuko leta ya Tshisekedi bivugwa neza ko yatangiye kugenda itumiza izindi ntwaro ariko bikaba bivugwa neza ko zatangiye kunetralizwa zitaragera kuri ubutaka. Inzira zagombaga kunyuzwamo zose 23 yazimenye amoko y'izi ntwaro ndetse n'uko izakoreshwa bisa nkaho hari abatanga amakuru. Ibi rero byatangiye kugenda bitera Tshisekedi ubwoba ndetse akibaza uko biri buze kugenda ndetse kuba yatangiye kugenda yototerwa. Ingabo z'intare za Sarambwe zatangiye kugira communication na bamwe mu bo batavuga rumwe bisa nkaho bitangiye guteza umwuka mubi. Iminembwe nakubwira ko ingabo za Twirwaneho zakomeje kugenda zihagarara mu birindiro nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi zigamije kubirukana mu bice byabo ndetse no kubagirira nabi abasirikare b'abarundi nyuma y'uko leta y'u Burundi ikomeje guhamagarirwa kuza gukura imirambo y'ingabo zabo yandagaye ku musozi yatangiye kunuka iribwa n'ibisimba. Ibi kandi nk'uko byagiye bishimangirwa na Colonel mu ngabo za Twirwaneho abwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ingabo ze zamaze gushirira kuri ubutaka nyamara adashaka kubyitaho, nyamara ko hari n'abagaragara bananiwe gushyingurwa bagaragara mu mirambo nyine yabo igaragara ahangaha ku misozi igiye itandukanye ya Mikenke ndetse n'ibice bitandukanye byerekeza Puezero. Bavuga neza ko imirambo y'ingabo z'abarundi yakomeje kunukira muri ibi bice. Leta y'u Burundi yakabaye igira icyo ikora ku bana b'igihugu cyabo ikomeje kohera kuri ubu butaka. Ni amakuru agezweho nonaha, amakuru akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya ndetse ibintu bisa naho byongeye gusubira irudubi muri Kivu y'Amajyepfo. N'amakuru agezweho yemeza neza ko hafi neza no mujya Uvira ariko mu birometero 7 gusa uturutse nanone hafi na za Mikenke. Ubwo nukuvuga nizi nzira zerekeza haruguru ugana Minembwe hafi na Puezero neza mu birometero bitagera muri 2 uturutse ku munara wa Minembwe ahangaha cyangwa se ku munara wa Puezero nk'uko benshi cyane bahita. Igisirikare cy'abarundi cyongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za 23 zirabacucuma karahava zifatikanyije n'amadubu. Izi ngabo za MRDP Twirwaneho zongeye kwijajara ndetse zifatikanya na 23 zongera kwirukana abarundi mu birindiro byabo barirukanka amasigamana. Ibintu bigaragara nkaho
abarundi basa naho batagishoboye uru rugamba. Uribaza ngo byagenze gute kugeza ubwo abarundi benshi bapfuye ndetse hakagaragara amashusho y'ingabo z'abarundi ziboroga zirukanka amasigamana? Ibi nibyo ngiye kugusobanurira nyuma y'uko imirwano myinshi yari imaze iminsi ibera muri Kivu y'Amajyaruguru, Rubaya ndetse na Masisi za Gatoyi. Ubu tuvugana ibintu byongeye kugaruka aho imirwano yahoze nanone kugeza kuri ubu ngubu. Ndakubwira nanone indi nkuru ikomeye cyane iri kuvugwa hakurya Igitega na Bujumbura. Umwuka mubi wongeye kubungabunga hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro. Nk'uko bigenda bigaragara, yongeye kwicarira intebe ishyushye. Abasirikare bakomakomeye barimo umugaba mukuru w'ingabo ndetse Generali Prime Niyongabo n'abandi bivugwa neza ko bakomeje kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane, ndetse batangiye kumutega imitego y'imishibuka, kuko benshi batekereza neza ko uyu mugabo ashobora kutaziyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse amatora yo arahari, ndetse kwiyamamaza yamaze gutanga kandidatire iranemerwa. Ariko bivugwa neza ko uyu mugabo kuba yatorwa byo ari ikindi mu gihe yaba atari kumva ibyo aba bagabo bayoboranye inzego za gisirikare bamusaba. Kuri ubu ari kuri pressure. Ndakubwira ibyo bamukoreye bikomeye cyane, ndetse ndagusobanurira byinshi cyane ku mpamvu zigera kuri 3 zemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi agomba guhindura imwe mu myanzuro afata, by'umwihariko niyo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo. Ibintu ntago byoroshye cyane. Ndakubwira neza ko ari inkuru zigezweho ziri kuvugwa umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda, u Burundi na Kongo niho turi kwibana, ndetse n'Ubuganda. Ni ibintu bikomeye cyane bigaragaza ko amakuru agezweho nonaha yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kuba nkaho gitererana abarundi. Nuko abarundi baracucumwa karahava ahangaha neza mu birometero hafi 7 uturutse hariya mu mujyi wa Uvira werekeza Mikenke, ndetse uzamuka hariya Puezero ku Minara. Ahangaha rero nahabereye imirwano ikomeye cyane, byaje gutuma ingabo z'abarundi zongera guta ibirindiro byazo zirirukanka amasigamana nk'uko byagiye bigaragara. Abasirikare b'u Burundi kandi bongeye kugaragara birukanka basiga impoho zabo cyangwa se intwaro zabo bava muri iki kigo cya gisirikare. Nk'uko byagiye bigaragara, abasirikare benshi cyane b'abarundi baborogaga cyane birukanka amasigamana nyuma y'uko bagenzi babo bari bamaze kuhasiga ubuzima, ndetse abaturage bagerageje gufata amwe mu mashusho yagaragaje ingabo z'u Burundi zirira zirukanka ziboroga. Ibintu benshi bavuga neza ko ari agahinda. Kugeza ubu ku murongo wa telefone abaturage bari hariya batubwiye neza ko ubu ibintu bitoroshye. Nanone abasirikare b'abarundi bayoboye mu baturage bari kubavumbura bakabirukankana. Na n'ubu ingabo z'u Burundi ziracyari gustaragoringa hano kuri ubu butaka bwa Mikenke, ndetse neza bisa nkaho mama 23 ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda babahahamura bakubita hadi tanka ku buryo buteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana haravugwa ibisa naho ari ubwira kabiri mu ngabo z'u Burundi nyuma y'uko MRDP Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zifatikanyije na mama 23 zateye camp ya gisirikare cyangwa se mu mabaragisi hariya akomeye cyane y'ingabo z'abarundi. Ziratungurwa cyane zikubitwa amasasu y'urufaya aho zaje guhungira mu bice bivugwa neza ko ari byinshi bituwe n'abaturage. Ingabo z'abarundi kandi zagaragaye nyinshi zirukankaga zidafite intwaro, uretse ko zari zambaye impuzankano ya gisirikare. N'abari bafite intwaro zari intwaro ntoya, ndetse bisa nkaho bari badashoboye guhangana kuko batunguwe ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko abenshi bari baryamye baruhuka bategereje kuza kujya ku patrouille nk'uko bisanzwe, ariko batunguwe abari barinze iyi kampu cyangwa se iki kigo cya gisirikare cyangwa se ibirindiro by'ingabo z'u Burundi bo bakubiswe n'inkuba neza rugikubita. mama 23 n'amadu bari bamaze kubageramo ku buryo ashatse kwirota uruvango we bakirwanaho ibintu bitagishobotse cyane. Ubu tuvugana ni agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo z'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bigaragara nkaho zitari buze koroherwa muri rusange. Nanone kandi ndakubwira ibijyanye n'izi nkuru zikomeye cyane ziri guturuka muri leta ya Gitega na Bujumbura. Aha ni ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi afite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko akomeje kugenda ategwa imishibuka ku buryo benshi batekerezaga neza ko uyu mugabo kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu cy'u Burundi bizamugora cyane, ndetse ariko kandi abenshi bakaba bavuga neza ko ahabwa amahirwe kuko ari uri ku ngoma, ndetse ashobora kuzakora itekinika
perezida ndetse akaba yakigwana umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko benshi bemeza neza ko bigoye kugeza ubu bitewe n'uko uyu mugabo abari kumufasha ndetse bakamukingira ikibaba kugeza kuri ubu ntabwo bari kuvuga rumwe na gatoya. Abarimo Prime Niyongabo ndetse n'abandi bakomakomeye mu nzego za gisirikare bakomeje kugenda bamucanaho umuriro. Ni imyanzuro ikomeye cyane uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yagiye afata ndetse atayigishijeho inama abo yagombaga kugisha inama ngo bafatire umwanzuro hamwe, by'umwihariko umwanzuro wo gushyira abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Kugeza kuri ubu ingabo z'u Burundi zikaba zikomeje kuhapfira zihasiga ubuzima. Ni bimwe mu byababaje bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi, kugeza ubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye yongera abasirikare, umubare wagabanyutse bitewe n'abaguga ku rugamba, bikaza kurangira n'ubundi abasirikare bayoborana inzego za gisirikare batabyumva neza. Benshi bagiye bamushinja kwakira indonke cyangwa se amafaranga aturutse kwa Tshisekedi kugira ngo amuhe bano basirikare, kandi koko hari ibimenyetso bitandukanye ndetse na zahabu zagiye zijyanwayo. Ibi byose byagiye biba nkaho ari ibintu bigiye bibabaza abayobozi b'u Burundi bamwe na bamwe. Kuri ubu rero uyu mugabo asa naho yamaze gushyirwa kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane, kugeza kuri ubu ngubu yabuze ayacira n'ayamira. Nyuma y'ibyavuzwe byose, nanone amakuru agaruka ku bijyanye no kuba 23 ikomeje kugenda yerekana ibyo Tshisekedi ari gukora, bakerekana neza ko habaye hakorwa icyo gucamo Kongo kabiri nk'uko AFC 23 Alliance Fleuve Congo yamaze kugenda ibyifuza. Ibitero byo kumushaki, ibitero bya Minembwe, ibi kandi bikaba ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo kigaba mu baturage bitari ku birindiro by'igisirikare cya AFC 23. Ibi byose byongeye kuba ikindi kimenyetso kimusiga cyemeza neza ko 23 yamaze kunoza umugambi ndetse noneho amadosiye yamaze kugenda yegeranywa. Ino ntabwo byoroshye na gatoya. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko gucamo Kongo kabiri ibi ngibi ndetse biri gutinzwa, mu gihe kwemeza ibi ngibi ntacyo bisaba kuko bisa nkaho byamaze kwigaburamo. Uretse igice cya Uvira mu mujyi honyine 23 yahita yigarurira mu masaha make. Ya ibindi bice byose bisa naho bifite umupaka ndetse hakurya no hakuno hakontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'akontororwa n'ingabo za AFC 23. Ni ahantu hagaragara nkaho hatandukanye. Benshi bakavuga neza ko nta kiza kugorana bakata imipaka kuko n'ibihugu bihana imbibi n'iki gice cya Kivu, yaba Burundi, u Rwanda, Uganda ndetse na Tanzania n'igihugu cya Kongo. Ibi byose ni ibintu bigaragara ahatanyura amazi, hari imipaka yindi isanzwe izwi yahanaga igihugu cya Kongo n'ibi bice. Inkuru ziravuga neza ko kugeza ubu nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora amabara atandukanye nk'ubu n'ibitero byo ku mushaki ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara, benshi bagaragaza neza ko icyo gisirikare cya leta ya Kongo cyakabaye gihanwa ndetse icyitwa gucamo Kongo kabiri hakabaho Kivu Republic ya 23 bigashyirwamo agatege nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. Kivu Republic nimara gushingwa ndetse ikemezwa, dore ko bivugwa neza ko na bimwe mu birango byamaze kugenda bigaragara, hazabaho ikimeze nko gucamo igihugu nyine bizaba byarangiye, ariko hazabaho icyo gushyiraho ingamba nshya ndetse no gushyiraho imipaka itagomba kuvogerwa n'uwo ari we wese nk'uko bigenda bigaragara. Uwazakora ikosa rikomeye cyane nk'ubu Tshisekedi akaza gufata umwanzuro wo gutera ibi bice mu gihe haba hamaze kugaburwamo, uyu mugabo yafatirwa ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko aba yamaze kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Ibi benshi bavuga neza ko ari byo byabasha kuba bikemura iki kibazo cyo kwicwa kw'abaturage, ndetse 23 yamaze kugenda igaragaza neza ko icyo yifuza atari ubutaka ndetse n'ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo yifuza ari ukubona abaturage batuje babanye ndetse nta gitutu ndetse basa naho bameze nkaho bari iwabo, kuko abaturage bo kuri ubutaka akenshi baba basa naho ari impunzi kandi bari ku butaka bwabo. Ibi byose bikagenda bishyirwamo imbaraga n'iyi leta ya Tshisekedi. Ni inkuru igezweho rero yemeza neza ko AFC 23 Alliance Fleuve Congo yamaze kuba yashyiramo imbaraga, ndetse ubu ngubu tuvuga n'isaha ku isaha, umunsi ku munsi hashobora kuza kumvikana ikimeze nkaho izi process zatangiye, ndetse Tshisekedi n'ingabo ze bamaze guhabwa warning ndetse n'ingabo z'abarundi bakaza guhabwa warning yo kuba
atemerewe kongera kugaba igitero ku butaka bwa M23. Uwabikora akaza gufatwa nk'uwarenze ku mategeko agenga imipaka ndetse akaza kuba yahungabanyije ubusugire bw'igihugu kindi. Ibi rero byose bikaza kuba byagabanya igitutu ndetse no kuvogerwa kw'aba baturage. Abaturage ibi barabyumva cyane ariko bakavuga neza ko byakabaye bikorwa bikareka gutinda, ariko nanone ni process zigeze kure. Benshi bavuga neza ko M23 ibi bimazemo amezi arenga 7 igerageza kubikoraho, none bikaba bigiye kuba byajya byakunda nyuma y'uko Tshisekedi yitangiye confirmation ya nyuma yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gukora amabara bafatikanyije cyangwa se batumwe na leta ya Kinshasa nk'uko bigenda abigaragara. Benshi baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kirushwa mu bice bitandukanye ndetse cyagiye kirukanwa mu madefense akomeye ndetse atandukanye. Aho benshi cyane rero babihuza nuko ibi ari byo biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kimara kuba cyaza kugaba ibitero bimeze nko kwihimura mu baturage. Benshi bakavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo impamvu zigaragarana ubugome ndengakamere ari uko zigaragaza neza ko ntacyo zitayeho uretse kumva ko zikontorora ibi bice. Iyi ni filozofi ya Tshisekedi ukomeje kugenda yohereza ingabo ze kwica ndetse no kurimbura aba baturage. Benshi baravuga neza ko M23 yamaze kwibikaho bimwe mu birango birimo idarapo, ariko kandi n'ibindi bimenyetso byerekana neza ko ahangaha hagomba kugaburwamo yaba igipolisi, inzego z'ibanze ndetse n'inzego zisumbuyeho. Ibijyanye n'umutekano byo byamaze kuba byagirwa intego. Benshi bakemeza neza ko iki ari cyo kibazo cyonyine cyangwa se cyakabaye gikemuka maze kikaza kuba igisubizo, mu gihe kuba M23 ifite ubu butaka byari byarabaye ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi. Abarundi hakurya by'umwihariko General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro son excellence akomeje nawe kujya ku gitutu gikomeye cyane. Aravuga neza ko mu gihe M23 yabibashije kuba yagira iki gice cyayo ndetse ikaza kuba yagira nk'ubutaka yigengaho, byazamugora cyane guturana nayo mu gihe we yikeka kubera ko yakomeje kugenda yihemukira ndetse yigabaho ibitero mu bihe bitandukanye. Abakeka ku isaha n'isaha yamuhindukirana nayo igakora revenge ikamwihoreraho ndetse ibi bigakomeza gutuma agira igitutu gikomeye cyane. Imipaka itandukanye igihugu cy'u Burundi gihana na Kongo imyinshi iri ku butaka M23 ikontorora, uretse uyu mujyi wa Uvira nawo ushobora kuvamo isaha ku isaha nk'uko amakuru aturuka kwa buriya butaka abivuga. Kavimvira, Gatumba, aha niho henshi habarizwa ibirindiro by'ingabo za leta y'u Burundi kuko niho hafatwa nk'umupaka iri main, ndetse benshi bakavuga neza ko M23 ubwo izaba iri kurebana ifesingana n'izi ngabo za leta y'u Burundi. Bamwe bari hakurya abandi bari hakuno batandukanywa n'akabariyeri gatoya. Ibi ari igitutu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibi byose kandi bikaza kugenda byegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wakomeje kugenda ashimangira neza ko kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari bimwe mu bintu atapfa kureka kugeza igihe M23 yaba yamaze kuba yagira repubulika yigenga nk'uko process zigeze kure biri kugenda abigaragara. Ni ibitero bikomeye cyane rero byongeye kuba ku Mushaki. Ibintu birakomeye, inkuru igezweho. Amakuru aremeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, sanctions ndetse zisa nkaho ziremereye cyane ndetse zinakakaye kuri iki gisoda cy'u Burundi. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariwe washutse u Burundi. None General Neva nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yisanze igisoda cye nawe ubwe bamaze kugenda bashyirirwaho ibihano. N'ibiki bibaye mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi cyagiye gigaba ibitero bitandukanye mu bice bikontororwa na FCM 23 kandi bigashyigikirwa na leta y'u Burundi. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi yakoze amakosa menshi cyane ku ruhande rw'intambara barimo ndetse bagiyemo ku ruhande bari gufashamo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kuri ubu ngubu
w'amahanga yamaze kwemeza neza ko igisirikare cya M23 aricyo gisirikare cyari gikwiye kuba gikontorora ibi bihugu cyangwa se ibi bice biri kuberamo imirwano muri rusange. Ni mu gihe igisoda cy'u Burundi nacyo cyamaze guhamwa n'ibyaha byo gutera igihugu, ndetse bisa nkaho ibyo kujya gutabara bitakyemewe. Ni gute ujya gutabara abavandimwe ugatangira kubica ubateranya? Ibi nibyo byagiye bigonga igisoda cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda avuga kenshi ko afite ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko akagaruka ku kijyanye no kuba ngo izi ngabo ze zaragiye gutanga umusada ndetse zaragiye gufasha izi ngabo za leta ya Kongo ngo guhangana na FCM 23. None amaze kwisanga igihugu cye cyamaze kujya mu kangaratete. Leta y'u Burundi ubu tuvugana yamaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu bikorwa bitandukanye biteye isoni ndetse birimo n'ibiteye ubwoba n'agahinda, nk'uko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bagiye bagaragara bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, aho bagiye bagaba ibitero ndetse aho bagiye bica abanyamurenge ndetse n'abandi mu nkengero za Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu rero amahanga yamaze kugaragaza neza ko ingabo z'u Burundi kandi zahoze kuri ubu butaka guturuka mu bice bitandukanye, ubwo imirwano ikomeye cyane yabaga hagati ya FCM 23 n'igisirikare cya leta ya Kongo ubwo yatangiraga mu nkundura yo kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga neza ko icyo gisirikare cya M23 kandi cyagiye gitanga raporo zitandukanye zerekana neza ko ingabo z'u Burundi zamuka umupaka mu buryo butemewe umunsi ku munsi, zikagaba ibitero bitandukanye mu baturage, aho na bamwe basahurwa ibyabo ndetse abandi bakicwa. Ibi rero byamaze kugenda bihabwa agaciro. Amaraso y'abanyamurenge ndetse n'abandi yamaze kugenda agenda akomanga, ndetse n'amaraso y'inzirakarengane agiye gukora kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibihano bikomeye cyane birimo no gufatirwa bamwe mu bajenerali bakomeye cyane b'u Burundi. N'amakuru agaragaza neza ko u Burundi mu by'ukuri bwagiye buparticipa muri iyi ntambara mu buryo bweruye, akaba ari niyo mpamvu bimaze kugaragara neza ko nabwo bwakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga ndetse no kutubaha imbibi z'igihugu baturanye. Aka rero ni akantu kakomeje kugenda gashyirishamo perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu kandi wahise ujya ku gitutu gikomeye cyane, kuko Generali Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagiye amwibutsa kenshi ko batakaye bafite abasirikare bafite umubare ungana kuriya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akavunira ibiti mu matwi bitewe n'inyungu yabonagamo ndetse n'inyungu akibonamo kugeza ubu, kuko Tshisekedi amukandira akanyenyeri akawa mugani w'abiki gihe bakomeje gukoresha izo mvugo, amwoherereza amafaranga menshi cyane ava muri zahabu baba bacukuye mu bice bitandukanye biri mu izi ngabo zabo. Ibi rero byatumye leta y'u Burundi irenga ku mabwiriza yo kubaha ubusugire bw'igihugu. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko M23 ivuye mu masezerano y'amahoro mu Busuwisi, ndetse bikaza kuba bigize ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibice bitandukanye biri kuberamwe imirwano. Amakuru avuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza inyota ndetse no kuba hakabaye hakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ingabo za leta ya Kongo zibe zatsindura urugamba, ariko byagiye bigorana. Ibice bitandukanye Mikenke, Minembwe bigaragaramo abasirikare b'igisirikare cya FCM 23, ndetse aba bagerageza kugenda barwana ku banyamurenge bisa nkaho basinyiwe no kurimburwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi. U Burundi kuri ubu ngubu benshi baravuga neza ko ushobora kuba bugiye guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane, ndetse bukaza kuba buhungetwa bitewe n'ibi bihano bikomeye cyane bamaze kugenda bashyirirwaho. Ni ibihano kandi bitoroshye, ariko kandi bivugwa neza ko na Tshisekedi impapuro zemeza neza ko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano birimo no kuba yazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC isaha iyo ari yo yose, mu gihe ibi byaha byaba bikomeje kugenda abimukurikiranwaho byazamuhama akazaba yaharwa ibihano bikomeye cyane. M23 yagiye itanga amaraporo atandukanye yerekana neza ko leta ya Kongo ikora ibyaha by'intambara ndetse ikomeje kugenda irwanya M23, ariko ikabikora mu rwego rwo kugira ngo yice abaturage, kuko hagiye hatangwa ibimenyetso, amashusho ndetse n'amafoto yerekana neza ko M23 isa naho ariyo yagiye igerageza kurinda umutekano w'abaturage. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye kuko mugenzi we wamufashaga umunsi ku munsi, dore ko abagabo
wagira ko ari impanga mu mikoranire kuri ubu muri iki gihe bisa nkaho bose batorohewe kugeza ubu. Uwo hakurya amaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane, ndetse hakurya Kinshasa naho biravugwa neza ko bibategereje. Ibi rero biraza gusa nkaho ari ukuza kuba bitonda cyane kuko bishobora kuza kubashyira mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane. Amakuru kandi arasobanura neza ko imirwano yo kugeza kuri ubu itigeze ihagarara mu bice bitandukanye, aho abasirikare batandukanye b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye mu madefense atandukanye y'ingabo za M23. Nyamara M23 ikaza guhagarara neza mu birindiro byayo, ikaza guhangana n'ibi bitero. Ibyo benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko FCM M23 iri mu ngamba cyane, ndetse ikomeje kugenda ikubita isya itanditse. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya M23 kandi bakomeje kugenda bagaragaza umuhate n'umurava mu bice bitandukanye, aho bari kurwana ku Banyamurenge, bakarwana ku bandi baturage bari ku butaka bwa Kongo. Nyamara bisa nkaho Uvira nayo ishobora kuza kubatombe mu gihe gitoya. Ibintu bigezweho bisa naho ari ibintu bigiye gushimisha bamwe mu bakongomani baturuka kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu zombi, yaba Masisi n'ibindi bice bitandukanye hagiye haturuka impunzi z'abakongomani zihungira mu bihugu bitandukanye n'abahungiye irwota Masimbi. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 kurira no gutakamba kwacyo byamaze kumvwa n'amahanga. Ibi kandi bikaza gukurikizwa n'ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare abasore n'inkumi bamaze gukora ubwo bigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi bitandukanye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo nicyo kiri gusufura gisafaringa kigerageza kureba uko cyakisubiza bimwe mu bice mu gihe M23 yo yamaze kubyibikaho, ndetse ibyibikaho mu buryo busa naho butayigoye. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa East African Community, ubwo ni ukuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika muri rusange. Akanama kamaze kubyemeza. M23 iraza kwemerezwa Kivu Republic ndetse n'idarapo ryayo nk'uko bamwe bagenda babivuga. Hashize iminsi yahihiswa iki kintu cya barikanizasiyo cyo gucamo Kongo ibice bibiri bitewe n'umutekano w'abaturage, kandi ngo bikaza kuba byaramaze kubonerwa umuti ko bishobora kuza gutanga umuturambye ku bijyanye n'umutekano muke w'ibi bice. Hakaza gushyirwaho imipaka mishya maze Kivu Republic ya M23 ikaza kugenda yemezwa. Ibi benshi bagiye babicira inyeri, ariko nyuma y'utunama dukomeye cyane ndetse Afurika nk'umugabane wifuza umutekano ndetse n'uko abaturage bawo bakomeza kugenda abatekana, utunama dutandukanye twagiye duterana ndetse kugeza no muri East Africa itanga raporo ko iki gihugu cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kibuza umutekano, amahoro n'amahwemo bamwe mu baturiye n'iki gihugu. Ubu mwanzuro wamaze gufatwa, ibisa nkaho Tshisekedi bitamushimishije kugeza kuri ubu ngubu. Yari bwitabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko niyo akomeje kugenda ashyira imbere binyuze muri Kayikwamba, ukomeza kugenda azenguruka amahanga yerekana neza ko igihugu cyabo cyatewe. Nyamara byamaze kuba confirmed, abaturage bo ku butaka bwa leta ya Kongo bifuza kwishyura ukizana nibo bakomeje kugenda bagaragara muri uyu mutwe wa M23. Igisa nkaho M23 yamaze gutsinda Tshisekedi ku buryo bwo ku rugamba ndetse n'uburyo bwa diplomasi. Aha rero nta kiba gisigaye uretse cya gitutu cyagiye kigaragara mu bice bisa nkaho M23 yari yarigaruriye. Ubu rero bisa nkaho bitari bwongere ukundi. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu tuvugana umuri inyuma wenyine gusa n'umwe ni perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye, nawe utorohewe kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye nyuma y'uko eta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeje kumuhata ibibazo mu nama zitandukanye z'igitaraganya ziri kuba kuri ubu butaka, aho benshi bemeza neza ko ibyo Tshisekedi akomeje kugenda amushoramo bishobora kuzafegita amatora y'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ubu tuvugana ku butaka bw'u Burundi baritegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba umwaka utaha, kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bahabwa amahirwe, ariko akomeje kugenda yoyoka kuko asa naho yagiye agaragara aparticipa mu ntambara iri ku butaka bwa Kongo mu gihe bamwe mu bayoborana batabyifuzaga. Ubu Tshisekedi rero ni wasigaranye wo kumugira inama ndetse no kumufasha muri ibibazo bikomeje kumugarizwa, aho ubu tuvugana bumwe mu butaka yavugaga neza ko bugomba kwamburwamo M23 ikirukanwa, maze ntiyerekana aho igomba kwirukanwa yerekeza, kuko n'abaturage bo kuri ubu butaka bwa Kongo yamaze kugenda abwamburwa mu buryo budasubirwaho.
imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe ibindi bijyanye n'amahoro ku isi yongeye kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kibasira mu bihe bitandukanye ibice bisanzwe bituyemo abaturage nk'uko raporo ibigaragaza. Hakagaragara rero ibice bitandukanye harimo ibice byo muri za Masisi, ibice bya za Rubaya, ibice bya za Minembwe ndetse n'ahandi hagaragara impfu z'abaturage bagiye baraswa na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi byose byagiye bigenderwaho mu kugira ngo M23 ibe yahabwa Kivu Republic. Idarapo ryamaze kwemezwa, benshi bavuga neza ko hasigaye kwerekana imipaka ariko bisa nkaho yikase bitewe naho M23 ikontorora. Agahinda benshi bemeza neza ko Tshisekedi afite, bavuga neza ko nta kintu na kimwe gishobora kukamukiza uko yamaze kujya kuri pressure ndetse igitutu gikomeye cyane. Ubu tuvugana Tshisekedi abo yari yiringiye imahanga basa naho ntacyo bakimufashije. M23 yo irimo iragera ku ntego zayo nibura kuri 85%. Aba basore bivugwa neza ko bari b'intare za Sarambwe nyine bakomeje kugenda bafatikanya n'amadubu. Bivugwa neza ko ubu tuvugana barimo barasekera ku ryinyo ndetse barimo barabyinira ku rukoma mu gihe bakomeje kugenda batsinda mu buryo bwa politiki ndetse n'urugamba. Nubwo bimeze bityo, ibice bitandukanye bya Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi ho haracyumvikana ibiturika. Amadubu aracyatana ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, kuko bigenda bigaragara neza ko urugamba rwo rukomeje mu bice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko M23 mu bijyanye na politiki na diplomasi kiyoboye ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba ifatikanyije n'amadubu, bisa nkaho Tshisekedi nta na kimwe cyagombaga kumurengera kuri iyi nshuro, uretse amahanga nayo yamaze kumva ndetse akakira ibyavuye muri raporo yakozwe n'abahanga mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro. Baza kwemeza iki kimeze nkaho ari ukuza gutandukanya M23 n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Leta ya Kinshasa igasigarukayo maze na M23 ikagira Kivu Republic yayo. Ibintu ntabwo byoroshye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye, ndetse hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri 3 byerekana neza ko ubu tuvugana M23 ishobora kubiri gukorana n'ibihugu bikomeye cyane nk'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa, bitewe na systeme zikomeye cyane yamaze kugeza ku mirongo y'imbere ku rugamba zo kwirinda ikirere, ndetse hakaza kuba hagaragara ibisa nkaho ari ibitangaza. Systeme zirinda ikirere zigendanwa ni ibimodoka bigera kuri 2 bya M23 biriho ibyuma by'ikoranabuhanga hejuru, bivugwa neza ko ari byo birinda ndetse bikaza kubungabunga ikirere. Drone cyangwa se rokete n'igisasi icyo ari cyo cyose cyakongera kuguruka muri ibice M23 ikontorora, benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye. Nk'amakuru agaragaza ko abasirikare ba M23 bongeye kubona uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa, aho M23 izajya igendana izi modoka n'ibimeze nk'ibitanka binini cyane ndetse biriho ikoranabuhanga hejuru nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ni nyuma kandi yuko ibi bigaragaye ko abasirikare ba M23 bakomeye barimo n'abayobozi bakuru nka General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa n'abandi bakomeye cyane nka General Byamungu na Joseph Kabila usigaye ukorana na M23. Ibice byose bazajya bajyamo uretse mu mujyi wa Goma hasanzwe ububwirinzi, ahandi hose bazajya babugendana hehe no kongera gutungurwa na za drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Igisigaye ni ukwibaza ngo iyi systeme yavuye he, ese yatanzwe nande? Igisirikare cya leta ya Kongo kiraza kubyakira gute? Ni ibintu bikomeye cyane bitunguranye bibaye kongera kubona M23 igera kuri achievement nk'izi. Benshi bemeza neza ko ari indi ntsinzi ikomeye cyane. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko ibitero bitandukanye byari bimaze iminsi bizengereza muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha ni mu bice bya Rubaya n'inkengero zaho hafi na Goma. Ibindi bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ahangaha mu bice nka bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi, M23 yaba yamaze kubona uburyo bushya bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo mu bijyanye n'ikirere. Hagiye hagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bijyanye no guhangana bakoresheje ubutaka bagiye bagurwa n'imirwanire ya M23 yagiye isa naho idasanzwe, biza kurangira bafashe umwanzuro wo gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kirere. Niho wagiye ubona Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto afatikanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi baragiye bitakuma bakagura izi Sukhoi z'intambara ndetse n'amadrone. Kuri ubu rero bisa naho bimaze gushyirwaho akadomo M23 mu bwirinzi bwayo, ntacyo waza
wigeze uyibwira ndetse bisa naho bitari bwongere gukunda ko ibi bibombe ndetse n'amadrone yakongera kuraswa. Gusa nanone igihari ni kimwe, ntabwo ubu bwirinzi bwashyirwa mu bice byose birimo abaturage, ariko ibice by'ingenzi ndetse ahazajya haba habarizwa bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'abandi b'ibikomerezwa nk'uko bigaragara, cyangwa se aho bifuza kuba bagenda babungabunga umutekano bitewe n'ibitero babona biri gushaka kuhataka, niho hazajya hakoreshwa ubu buryo kandi ntabwo bukuyeho uburyo busanzwe bukoreshwa mu mujyi wa Goma. Uburyo bwo buhamaze n'igihe butagendanwa. Ibi kandi biragaragaza neza ko M23 yamaze kwadivansinga muri tekinoloji, yamaze kugenda itambuka ku gisirikare cya leta ya Kongo. Uko Tshisekedi yagiye yibanda mu kugura ibijyanye n'ibibombe azajya arekura binyuze mu madrones ndetse no muri Apache Rukobutazi n'ibindi bidege by'intambara, ubu M23 nayo yamaze kubikemura. Ibi ngibi binetarariza ku buryo bukomeye cyane izi drone ndetse ziba zirasiba ibibombe biremereye, bigasa nkaho bibaye impfabusa, aho ibi bimodoka bigendanwa bihita birekura misile nazo zigenda zikanetarariza ubu bumara ndetse n'uyu muriro w'ibi bibombe biba birekuwe n'izi ndege za Tshisekedi, bikaza kurangira bibaye impfabusa, aho biguye ntihaze kugenda hangirika. Ibi rero biraza kuba biba confirmed mu gihe Tshisekedi we yamaze kugenda ririra mu myotsi nyuma y'uko yamaze no kwamburwa zimwe mu ntwaro nk'uko byagiye bigaragara. Intwaro z'abarundi cyangwa se za Tshisekedi zari zanyuze mu Burundi zaje gutegwa na M23 mu birometero 4 gusa zirenze umupaka wa Kavimvira zijya hafi n'umujyi wa Uvira. Ibintu ntago byoroheye Antoine Felix Tshisekedi. M23 kubwirinzi bushya benshi baravuga neza ko ari uburyo bugezweho ndetse bugiye kujya bwifashishwa, ariko nanone benshi bamaze gukomfurima neza ko noneho aho bigeze aha M23 igiye gukora operasiyo yitonze ndetse ayizajya igendana ibimodoka by'intambara, kubera ko ibisa no ku butaka aho iba yamaze kugenda igarika izi ngabo. Ubundi bitero byari bihangayikishije M23 n'ibitero binyura mu kirere, ibyagiye bitana bamwe mu bayobozi, ngira ngo muribuka nk'urupfu rwa Wiringoma ndetse n'abandi bagiye baraswa na drone. Nubwo hagiye habaho kwihorera, ariko M23 ntabwo yagiye ngo itereriyo. Ikimaze kugaragara nkaho izi ntare za Sarambwe zisa naho zamaze kugenda zisobanukirwa uburyo bushya ndetse na systeme. Gusa benshi ntabwo baratinda cyane kuri iyi systeme kuko si ubwa mbere igaragaye ku isi, ndetse uretse ko ari ubwa mbere yabigaragaye hano muri Kongo. Bisa nkaho M23 ifite umwe mu baterankunga bakomeye cyane b'ibihugu by'i Burayi bikomakomeye nk'Uburusiya cyangwa Ubushinwa busanzwe bukora izi systeme, kuko bisa nkaho M23 izi systeme kuzigondera bigoye. Ariko benshi mu basesenguzi ba politiki batangiye kuvuga neza ko icukurwa ry'amabuye y'agaciro ya za Rubaya n'ibindi bice M23 kontrola ari byo biri kugenda bifasha kubona ubushobozi bwo kwiyubaka ndetse no kugura nk'izi systeme ndetse n'ibindi bikoresho bizajya bifashishwa mu kurinda ndetse abaturage n'ibice bitandukanye birimo abayobozi ba M23. Abaturage barishimye cyane ndetse baragaragaza ko igisirikare cya M23 gikora ibishoboka byose ngo kibe cyabarindira umutekano, naho biyemeza neza kuzakigwa inyuma. Nubwo ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo biba bitoroshye mu bihe bigiye bitandukanye, kugeza kuri ubu ngubu rero M23 yamaze kugenda itekana, yamaze kuba safe mu bijyanye no kurinda abayobozi bayo ndetse no kurinda ibice yaba ishaka gufatamo, kugira ngo Tshisekedi n'ingabo ze batongera kubarasaho n'izi drone. Ariko nanone benshi bamaze kuvuga neza ko ibisa nkaho ari ibishashi by'umuriro M23 yongeye kurekurira ku kibuga cy'indege cya Kisangani byagize izindi ngaruka zikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi, ku buryo bisa naho Tshisekedi atagifite aho guhungira. Ibi turakomeza gukurikirana ibi bitero bikomeye cyane M23 noneho ntabwo ikiri kwicara ngo itegereze ko baza kwirasa ngo yirwaneho, ahubwo iri gutungura ku buryo bukomeye cyane, ikahuranya ndetse bikarangira itanze isomo rikomeye cyane nk'ibyabaye ku kibuga cy'indege cya Kisangani hano mu ntara ya Cupo, aho M23 yahagabye igitero gikomeye cyane yifashishije drone. Ibi rero biraza kugaragara neza ko na nyina wundi abyara umuhungu bitewe n'uko M23 yagiye itegwa aya madrone ibihe bitandukanye. Ni igitondo cy'itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 n'amakuru agezweho none hayemeza byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ibintu bihinduye isura, ibyo benshi batekerezaga biratunguranye si byo bibaye. Ni nyuma y'uko M23 yakomeje kugenda irwana igerageza gukora ikitwa Kivu Republic. Ubu benshi bagiye bemeza neza ko bisa naho byari bigoranye, ariko ikigezweho ntabwo ari Kivu Republic. Ubanza M23 yarakomeje kugenda
iyobya marari ndetse ikaza kugenda itungura benshi cyane, ahubwo Tshisekedi akaza kugenda agerageza no kurwana na Kivu Republic maze M23 kuko yari ifite gahunda yo kwiyomora kuri leta ya Kinshasa, bikaza kurangira noneho ngo kigiye guhabwa ubwigenge neza neza bifashijwemo na Joseph Kabila hoze utegeka iki gihugu cya leta ya Kongo ndetse bagitegetse imyaka myinshi cyane wasimbuye na Tshisekedi. Uyu mugabo kandi uri kumwe na M23 hariya mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngo Volcano Republic yo igeze neza neza ku ndunduro yenda kwemezwa. Ibintu biratunguranye cyane, iyi Volcano Republic ije gute mu gihe benshi bibazaga ko ari Kivu Republic? Volcano Republic yatangiye kunugwanugwa ndetse benshi bavuga neza ko process zigeze kure, ibyo bagaragaza nkaho ari ibintu bitunguranye cyane mu gihe benshi bari biteze Kivu Republic kubera ko nubundi ari Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bigorana. M23 nyuma yo kubona neza ko yakomeje kugenda itegwa imitego mu bijyanye na Kivu ndetse ikaza kugenda yitambikwa ku buryo bukomeye cyane na Kayikwamba ndetse na Tshisekedi, bakomeza kugenda batanga ibimeze nkaho ari ugushoreka mu mahanga n'ahandi. Ubu tuvugana Kivu Republic ntabwo benshi cyane bongera kuyivuga kuko hagezweho icyitwa Volcano Republic yo ngo n'ibyangombwa byamaze kugenda bitunganywa. Benshi bavuga neza ko M23 ibi yabikoze mu bimeze nko kuyobya marari. Ese Kivu Republic iraza gushoboka nubwo M23 nta kirabitangazaho, cyangwa se Volcano Republic yamaze gushyirwamo imbaraga na M23 ifatikanyije na Kabila niyo iza gushoboka, cyangwa M23 iri gushakira habiri kugira ngo aho biza gukundira ariho iza gukubitira? Ibi ndaje mbigusobanurire neza cyane, urumva byinshi cyane. Nanone kandi ndakubwira neza ko ikisanga n'ibintu bitoroshye M23 nyuma yo kurasa ikibuga cy'indege hano mu ntara ya Cupu. Ahangaha neza habaye ibintu bitandukanye cyane. Abasirikare barindaga ikibuga cy'indege bagaragaye bahunga amasigamana nyuma yo ko M23 iharashe ndetse ikaba yatangiye kwegera imbibi z'iki kibuga cy'indege. Ibintu birakomeye, Tshisekedi aracyatabaza kugeza kuri ubu ngubu mu isi n'umugenzi, aho avuga neza ko ikibuga cy'indege cyakoreshwaga ngo n'abaturage, mu by'ukurikirana ikibuga cy'indege nyine n'ubundi mpuzamahanga ngo cyamaze gushimutwa n'izi ntare za Sarambwe. Ibi byamushyize kuri pressure ikomeye cyane, ndabikubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane rero zemeza neza ko igisirikare cya M23 cyamaze kuba gitanga isomo rikomeye cyane. Ariko kandi reka duhere kuri iyi nkuru yemeza icyitwa Volcano Republic yo ije gute. Ni ibintu bituruka hariya mu mujyi wa Goma neza neza, ngira ngo murabizi n'ubundi M23 yahoze ituruka hariya mu birunga nk'uko bitangazwa ndetse byagiye bigaragara, bitewe n'uko izi ngabo za M23 zari zarirukanywe ndetse Tshisekedi atifuza ko bagira uburenganzira ku butaka bwa Kongo. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye no kuba aba basirikare ba M23 baturuka hariya muri Volcano ndetse na za Virunga Parike n'ahandi baza kugenda bagerageza kurwanira uburenganzira bwabo. Ibi kandi baza kuba basa n'abagiye babigeraho mu bice bitandukanye, kuko kwigarurira ibi bice bingana gutya biruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika, bisa naho ari ubutwari M23 yagize. Kugeza kuri ubu ngubu rero hagiye havugwa igihwihwiswa kenshi cyavuzwe ni Kivu Republic. Benshi bagiye banagaragaza ibirango birimo nk'idarapo ririmo umuhondo n'umukara n'ubururu wijimye.